Díomh Fáistí agus fáilte go dtí Gaelscoil Ostraí. Is mise múntar roimh agus beg mise ag múna níán mhóra na bliana se cuaing. Hello boys and girls, my name is Múntar roimh and I'm going to be teaching níán bheoga junior infants this coming September. Now, seo Teddy múntar máise agus Tom féin agus múntar máise anna mhór lena céile agus dog she Teddy I motheach inné. Múntar máise, the other junior infants teacher, left her Teddy in my house yesterday, so caithfidh mise dul agus múntar máise a all and give her Teddy back to her. An joigh sibh sé lumsa ag lorg múntar máise. Tarla manis. Follow me into the school and we'll find múntar máise. Beidir gwyl is ag Eileen. Maybe our secretary Eileen knows where múntar máise is. I'll go check now. Junior Mother Maeve. Díogh Eileen, come atá tú? Go mat Mother Maeve agus tú hain. House, Eileen, tá ag irí Teddy a chuirt ar go dtí múntar máise. An bhacha tú múntar máise in éáit, mar ní féidir le í aáil. Níacha ach éag tú sa hala, beidir bhfuil sí sa hala, muna bhfuil beidir bhfuil sí sa leabharán. Ionach Eileen, guribh míle maithagais. Míle buíochas, slán libh, slán libh. Beidir gwyil múntar máise sa leabharlinn. Come into the library with me and let's see if múntar máise is in here. Múntar máise! Teddy, ní dóilm gwyil múntar máise an seo. I don't think múntar máise is here. But let's have a look at this gorgeous leabharlinn. Féicear na leabhar áling ar fad. Look at all the lovely books. And Páistí, nuair tagann sibh sé go dtí an Gaelscoil. When you come to school here, we're going to come on visits to the leabharlinn and read loads and loads of books together. Tá ag súil go mór leis agus tá súlagam go sibh sé freisin. Now, let's keep going and try and find múntar máise. Beidir gwyil múntar máise amó ar an glós. Maybe she's out here in the yard. Múntar máise! Múntar máise! Ní dóilm go bhfuil sí an seo. Ach féicear an close áling. Look at our lovely playground. And a Fáistí nuair a bheidh sibh sé sa Gaelscoil. We'll be playing out here every single day at our break times and at times for Curpadakis for PE, and anytime it's a nice sunny day we might even come out here for a play just because. And look at our lovely playground. Féicear an áit spree seo. Nach bhfuil sé go háling. Agus a rís nuair a bheidh sibh sé an seo, rockamid amach ag spree an sin freisin. We'll spend lots of our time out here playing and getting lots of fresh air and exercise. I can't wait, Teddy. How about you? Tá sé anna hásta faoi. Arás. Right. Níl sí an seo. Rockamid isteach a rís chun fécant an bhfuil sí ar ais sa scoil. Múntar máise. Oh wow, a Fáistí. Féicear seo. Tá muid a chala na scoile. We are in the school hall now. I don't see múntar máise anywhere, but look around. It's a lovely big open space. Agus seo an áit ina mbeidh sibh sé ag déanamh dabhsa gaelach, agus beidir glaciacht. You might be doing Irish dancing and gymnastics in here, and we're going to have loads and loads of fun playing in all this great open space in our PE hall. Ach, for air, ní eic an múntar máise an seo, so begarín fécant áit ag an eile. Beidir go bhfuil sí sa seomar ranga. Cad a ceapan tú, Teddy? Yeah, rockamid go dtí an seomar ranga chun fécant an bhfuil múntar máise ann. Tarlum! Féice Fáistí, tá muid lasmó den seomar ranga. We're outside múntar máise's seomar ranga. Beidir go bhfuil sí istigh. Maybe she's inside. Cannagi mé ar an nurse. Rockig mé isteach. Tarlum! Oh wow! Féicear an seomra áling seo a Fáistí. Tá muid istigh is seomar múntar máise. Beidir go bhfuil sí an seo. Múntar máise? Múntar Maeve. Hi, Mr. Máise. Cos tá tú? Go má Tom ar Alice Múntar Maeve. Well, tháinig mé an seo mar dóg tú Teddy lumsa and you left
left your teddy with me agus tháinig me an seo chun teddy a thuirt ar aiste. Níla buchas múntar mé. Tá fáilte roimh. Go húntaach ar fad. Múntar máise. Bhí is just a roll in a páistí. Keiko ionach is atá an scoil, and I wanted to show them your show Maranga, to show the páistí all of the different activities and things that you'll be doing at home when you come to school in mp4. Tá galore a going múntar mé sa scoil seo. We have so many things in this school múntar mé. A lán rudí féicear na brígán an seo páistí. Wow. Brígán don na páistí agus na bucalaí, na Agus na cadíní cadí. agus na bucalaí. Agus tá stáisiún an Alína going agus is Ashtar. Brálam sa Alína, Ashtar. Yeah. Bigger shot. Oh wow, we've lots of different things to play with here. You We've might got wish the guardian. oh, we should like tuckelt, you were digging. Yeah. Agus ag féiceantar an allí. An Alín agus an seo an lehora páistí na leabhar fumana agus na leabhar cletí freisin. Brálam sa bheith léamh. A fáistí, when you come to the Gael School, you're going to be learning how to read as Gaeilge. And we have lots of small books that you'll be able to take home to read Sawalia, and lots of big leabhar mora that we are going to read together ar school. Sin go hintach múntar máise. Agus an seo múntar mé, bhíonn siad ag cleachta na loves, give na páistí, you'll be practicing your hand skills. So you'll be learning to cut and colour, play with Morla. Tá marcorí a going, agus clarbón whiteboards, tá gachrad ar an stáisiún seo. Nice, agus cad atá an seo múntar máise. And the mata múntar mé is even le Beireen an mata. Oh, she Féicear and loves the stuff math sin ar fad. station. We have the bearna, the high chura for counting, the naskina, all these lovely links for doing patterns. Gachrad an Shorin seo a bioga sin. All big anspreekling múntar mé. Ionach. Tá mé fethefargus tanú go mór the me man for. Oh, Afashti, we are so looking forward so to meeting all of excited. you in September when you come into our school. One more thing, Múntar Máise. Let's have a look at your lovely chlór dove. Yeah, for me, Wow. brunches nua and bhíonn seo an moisture Nach bhfuil sé custody. go málainn. I got a lovely present from the moisture children, and look at it. Féach bhí mar ag cleachta an nuachtar maidin and figure an scríbnort alling agus hosig na páistí I mí man for agus ní raibh siad an anscríb. So the Poshi are going to learn. So not only are you going to learn how to read with us and practice all of your handwriting skills, you're going to learn how to write your nuacht as well every day. That is just gohíach Múntar Máise. Tá sé raibh agus múntar mé coolla mé go bhfuil na páistí is fearr sa dahan ag tosaí. I heard that too, that we have the best group of Poshi coming into us in me man for. Tá agus slumsa fresh and Ítach, both so lucky. Múntar Máise, I think that's it. Tá Yeah. ag tnú go mór lena Poshi Tnú go mór eáil páistí. agus fecamid sibse in me man for. Slán!